'Cause I just can't take this anymore like before. It's time that you open up the door. Spread your wings and fly away. I'll be holding on. Once our love has failed to stay, take this flight alone, and I'm praying you'll find a way home. The mornings grow colder, without you by my side. 'Cause I can hardly recognize through the lines the smile that you brought into my life. Spread your wings and fly away. I'll be holding on. Once our love has failed to stay, take this flight alone, and I'm praying you'll find a way home. Don't be scared, you'll never fall. Dry your tears, keep standing tall. It's the only way to be, holding on to this memory. I'll be holding on to this memory. Once our love has failed to stay. Come back. Spread your wings and fly. And I'm praying Ja, men kan se kan Bet, jā, tā, šodien ir īpaši diena, jo mēs izlasām netīšām, tā arī vajadzēja. Mēs atbrīvojam atmiņu, jo tad mēs esmu izveidojis grupu, kurās tiks ieliktas dziesmas, kuras tā kā mēs izdzēšam. Mums tā kā viņas tā kā vajag, ja, bet mums viņas uz doto brīdi vienkārši nevajag, un tāpēc mēs viņas izdzēšam, ja. Bet tagad mēs priveits tvojim no šov, kuru mēs neesam likuši, bet nu labi, liekam. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero, se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza, ma si clicca, Happy birthday. se per te è una professione o magari è solo un gioco e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare, se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. To you.
manī kādam kaut ko čatā ierakstīt, lūdzu ierakstīt kāds kaut ko čatā, kādu apsveikumu vai kaut ko tādu. Tātad, vai arī kādu dziesmu gribētu. Bet mums konkursa jautājums. Tātad, konkursa jautājumā uzvētais, nākamajā. Iegūs vienu tādu dziesmu, kādu gribēsim. Bet jāatbild ātri uz šo jautājumu. Jautājums ir par pasaules kausa finālu turnīru, par ko jau es starp citu arī runāju. Sporta ziņās. Kurš spēlētājs pirmais šajā spēlē guva vārdus? Pasaules kausa pirmais gols. Pasaules kausa pirmais gols un vispār tā. Bet tieši šajā pasaules kausa turnīrā Brazīlijā. Kurš tiks vārds guvējs? Nu un numuru arī sūtīt. Kāds viņu numurs un arī varbūt vārdu. Tam veltīsim dziesmu. Tā, mums tie raksta. Jā, apsveicam Brazīlijai pirmo uzvaru. Aplausē. Birthday Brazīlijai. Bet atbild sūtīt uz Spreaker vai arī uz numuru, es pateikšu vārdu. Ja, bet pagaidām bišķiņ komerc pauzīt mazā. Tikmēr jūs varat atbildēt, kamēr mums mazā komerc pauzīt, tūlīt būs ar bitu show. Tā kā mazā komerc pauzīt. Varat atbildēt uz jautājumu. Vēlreiz jautājums, kurš bija pirmais gols šajā pasaules kausa turnīrā? Kurš cilvēks tieši guva pirmo golu šajā pasaules kausa fināla turnīrā? Tieši šajā, kas notika Brazīlijā. Numuru arī varat pierakstīt viņa, kāds viņam numurs. Bet tagad komerc pauzīt. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero. Se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza, ma si clicca. Se per te è una professione, o magari è solo un gioco, e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare. Se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu. Tocca a lei, venga avanti. Buongiorno. Lei è? Marco Precucci. Chi? Marco Precucci, quello del Beat a Beat Show, in onda su Spreaker. Ha presente, no? No. Ah. Cos'è? Una breve rubrica di un quarto d'ora dove si alternano un po' di chiacchiere nerd e buona musica. Carino, no? Da dove viene? Rimini. Ecco, ci torni. Grazie. Tutti i martedì e giovedì sera alle 18:30 The Beat a Beat Show, in diretta su Spreaker. Būs laikam, ja es jums bišķiņ kaut ko pateikšu, protams, tad es jums pasaku, tad būs vieglāk, ja jūs uzminēsiet ciparu un tiešām viņš ir aizsargs vai uzbrucējs, jo nepareiza atbilda jums cilvēki. Diemžēl. Bet, komerc pauzīt turpinām. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero. Se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza, ma si clicca. Se per te è una professione, o magari è solo un gioco, e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare. Se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu. Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero. Pareiza atbilde ir Marseļa un 6. numurs aizsargs tā. Ladies and gentlemen, the Beat a Beat Show.
kādu mūziku gribēsiet nākamajā daļā, varēsiet pateikt. Mēs atgriezīsimies jau pēc 4 sekundēm. Gaidiet!